I pozdrav narod, dobrodošli opet na moj kanal. I danas ćemo početi jedan serijal, a to su smiješno čudne aplikacije. Ako se svidio ovaj klip, molim ću vas da lajkujete i da subscribe-ujete i da komentarišete da bi ja znao da nastavim ovaj serijal. Prva aplikacija, snimat ćemo po 3 aplikacije. Prva aplikacija jeste ovo, Drink for Phone. Ne znam šta je, sad ćemo vidjeti. Šta se tu radi? Idemo play. Možemo da biramo, ajde ovo ćemo. I šta bi ja sad ovo treba pivo? Vidite kad primate telefon. Dobra aplikacija, dobra stvarčica. Nije loše. Može bude kao prank. Sljedeća, malo mi zabagao fon. Sljedeća aplikacija jeste Air for Horn Siren. Neka sirena, ne znam u čemu je problem. Ne znam u čemu je stvar, sad će vidimo. To je ono kad pritisnemo ponovno. Se čuje onako. Da imamo ovako, imamo obično. Aha, imamo ovako, imamo prvo ovo. Ako na fudbalsku utakmicu. Brale, ovo probije ovo. Ljudi, ovo probije uši. Imamo auto. Haha, dobra stvar. Kamion. Ovo je dobro kao ono za Prvi svjetski rat. Ovo je kao za Prvi svjetski rat. I da imamo treću aplikaciju. Koja je to aplikacija? Muzemo krave. Ova aplikacija za muženje krave. Nadam se da je dobra. Ajde bre više bre, ajde, učitaj se. Ajde, please, idemo kako da to muzemo krave. Evo je krava. Kako je lijepa. Mo, baby, ajde bre, play. O, malo će seckati. O, možemo isto, ja sam sad... What the fuck? Beži, nemoj da... Neko smisli... nemoj samo da shvatite ovo pogrešno, ovo je samo... Ovo su samo smiješne aplikacije, nemoj da shvatite ovo pogrešno. Nadam se svidjelo, ako se svidio, ostavite like, share i komentar i subscribe naravno. Ako se svidio klip, i komentare i po lajkovima ću vidjeti da li da nastavim ovaj serijal ili ne. Pozdrav, ćao!